barahubutse barabizi Real Madrid ntabwo ibihe byarahindutse ntiyabimenya irimo iragirana ibibazo n'abantu benshi kandi bari muri position yo kwifatira ibyemezo rero ugirana ibibazo n'abantu bagufatira ibyemezo ntabwo ari bo bahomba ni wowe uhomba kuko brand ya Real irimo irangirika babanje gushwana na Uefa ku bintu bya Super League Uefa igerageza kwa Justinga Champions League mu buryo bwa Super League yongeramo amafaranga n'ibiki n'imikino iba myinshi nkuko babitekerezaga no gutanga ama privilege ku makipe amwe namwe ariko ntiyabimenye irongera ivuga ko ikirimo kandi andi makipe yasabye imbabazi anavuga ko avuye muri Super League bituma batakaza Ballon d'Or nk'akanyafu ka mbere batakaza Ballon d'Or banga kujya kuyitabira navuga ko Sefera kiba aho kana kikabitse muri championnat nabwo Tebas yiprononce avuga ko Real Madrid itari kwire kubitanga igitekerezo ku makipe agirirwa favor ku bijyanye n'imisifurire n'itangazo rya Real Madrid ryemeza ko iri bujye mu kibuga gukina ni igisebo ku ikipe ya Real Madrid gutangaza ko izakina kandi dusanzwe tubizi ko n'ubundi yageze finale cyo ni igisebo cya mbere no gufata imyanzuro bahubutse barabizi Real Madrid ntabwo ibihe byarahindutse ntiyabimenya irimo iragirana ibibazo n'abantu benshi kandi bari muri position yo kwifatira ibyemezo rero ugirana ibibazo n'abantu bagufatira ibyemezo ntabwo ari bo bahomba ni wowe uhomba kuko brand ya Real irimo irangirika babanje gushwana na Uefa ku bintu bya Super League Uefa igerageza kwa Justinga Champions League mu buryo bwa Super League yongeramo amafaranga n'ibiki n'imikino iba myinshi nkuko babitekerezaga no gutanga ama privilege ku makipe amwe namwe ariko ntiyabimenye irongera ivuga ko ikirimo kandi andi makipe yasabye imbabazi anavuga ko avuye muri Super League bituma batakaza Ballon d'Or nk'akanyafu ka mbere batakaza Ballon d'Or banga kujya kuyitabira navuga ko Sefera kiba aho kana kikabitse muri championnat nabwo Tebas yiprononce avuga ko Real Madrid itari kwire kubitanga igitekerezo ku makipe agirirwa favor ku bijyanye n'imisifurire ubundi icyo Real Madrid iri kuzira cyanditse neza mu butumwa Tebas yashyize kuri social media abati ntibumvikana na Uefa kubera ibi nibi ntibumvikana nande ni ukuyereka ko umupira w'amaguru ugira abayobozi kandi abayobozi bafata ibyemezo Javier Tebas yavuze ati Florentino Perez ntago akunda Tebas kubera yuko Tebas nakurikiza amategeko ye Tebas avuga ni umuyobozi wa Liga umuyobozi wa championnat aravuga ati ntago akunda Sefere kubera yuko adakora ibyo ashaka arongera avuga undi muntu witwa Rozan ati nawe ntago amukunda akubera yuko atamukorera urumva ni icyo kintu ntago arimo akunda ibiganiro amateleviziyo amwe namwe arimo akora kubera yuko badasubiramo amagambo avuga muri iki cyumweru Real Madrid yakoze amavideo avuga ku basifuzi yabo kuri VAR video y'iminota 3 uzasifura hagati mu kibuga iminota 6 bagaragaza ukuntu yagiye yibeshya mu mikino itandukanye yagiye abasifurira hanyuma umusifuzi ejo muri press conference ejo mbere yuko bajya gukina yararize muri press conference avuga ngo umwana wanjye kwishuri birirwa abandi bana bamwita ngo ni umwana w'umujura ngo papa wawe ngariba ngo yiba Real Madrid bavuga ngo bamukora harassment kwishuri hanyuma Real Madrid kibibonera avuga ngo niba batanabahinduye niba umusifuza dufite urwo rwango ku buryo ashobora kurira imbere y'itangaza makuru niba batamuhinduye ntituzakina banga imyitozo banga na press conference hanyuma hatangira kuza icyo kintu cyo gututumba Tebas avati ntitubihindura niba mudakina ntimuzakine nta kibazo ibyo ntacyo bidutwaye Real Madrid za kwisubiraho nyuma iravuga ngo twemeye gukina nubwo ibyo byose biharaye ariko navuga ko Real Madrid niyo yatsinze nibaza ko Ricardo de Burgos niwe wasutsa amarira nyuma yuko bamukozeho iminota 6 kuri televiziyo ya Real Madrid bavuga amakosa ye yihariye baninjira mu buzima bwe bwite bamaze igihe babikora ku basifuzi benshi ari muri Espagne basifuzi nabo rimwe na rimwe hari amafaveri bagiye bayima nyine kubera yuko buri match barabakritika kandi rimwe na rimwe bakavuga n'ibitari ngombwa nibaza ko bakinjira mu buzima buri vie privé y'abasifuzi uyu mukino aramutse ari kamvuge mu Rwanda cyangwa muri Afrika tuzi haba hanze y'ikibuga twabyita mind game gusa je pense que hano ari cyo bigamije ariko turebe Real Madrid yo gukina no mukino ari insina ngufi imbere ya Barcelona muri uyu mwaka mu by'ukuri yarakubiswe za bitanu inkoni za mugani wa Beken inkoni zabaye nyinshi bagiye gukina FC Barcelona muri match cyo gukora muri match izeruka ibatsinzemo 9 Real Madrid ifite nibyo ngiye kujyaho mu mikino
nuvuga muri match ebyiri zeruka Barcelona batsinzemo ibitego 9 muri bibiri bafitemo bibiri gusa ni ukuvuga ngo match yakinwe tariki 12 z'ukwa mbere uyu mwaka yatsinzwe 5-2 hari ku gikombe cya Super Coupe finale match 26 z'ukwa 10 umwaka ushize yariye 4-0 muri shampiyona iri 9 ntabwo ari ikinyuranyo cya 7 ifite 7 bitse ni ukuvuga ngo iyo ugiye kureba Real Madrid uyu mwaka mu by'ukuri ni sezo yayo mbi niwo masezo mbi yagize Ligue des Champions yakubiswe ivamo muri shampiyona ubona ko Barcelona ikubise igitutu Hans Flick ubona ko amaze gushyira ibintu ku murongo bivugwa ko byanze bikunze haba impinduka cyane zidasanzwe Carlo Ancelotti ni sezo yanyuma muri Real Madrid byanze bikunze banatsinzwe ashaka no kwirukana rwose ubonye ko banatangiye no guteguza umutoza ushaka kuza agatekinga interim agasoza shampiyona nibaza ko iyo ugiye kurira muri Ray Cup cyangwa igikombe cy'umwami zombi zimaze gura imikino 37 nango bakinisha mu gikombe cy'umwami 14 cya gitego cya Gareth Bale yego asiga Montoya baramucenze inyuma y'ikibuga aramuzenguruka amusanga imbere muri izo nshuro Barcelona maze gutsindamo 13 Real 16 banganyije 8 iyo ugiye kureba Barcelona igiye gukina umukino izi ko kuwa gatatu ifite match ya demi finale ya Ligue des Champions contre Inter de Milan equipe ikina umukino Classico contre Barcelona ikina umukino wakwita football moderne iyo ugiye kureba Real de Madrid gusova sezo yayo y'uyu mwaka twibutse ko umwaka ushize Vinicius Junior ndetse na Jude Bellingham baje muri batatu ba mbere ba Ballon d'Or Rezoma yitwaga na Rodri ariko batatu ba mbere harimo bari babiri Rezoma kuri c'est vrai muri batanu ba mbere ko na Carvajal yari hafi iyo ugiye kureba uyu mwaka igura Kylian Mbappé rote yaje azi neza ko kimwe mu byo agiye gutwara i Madrid ari igikombe cya Ligue des Champions na Ballon d'Or haracyari kare ariko byari mu byibanze bivuze ngo agiye kuzagira imyaka 27 gataratwara Champions byari mu byibanze shampiyona simbona ko bishoboka haracyari amahirwe ariko biragoye ko Barcelona irusha amanota 4 mbona ko idashobora gutakaza byanze bikunze yakomeza kuri finale Ligue des Champions yavamo igomba kumetera amanota 4 so wajya kureba mu gikombe cy'umwami niho navuga ngo ifite amahirwe yo kuba yasoza shampiyona idafite navuga ngo inshishi mu kabati kayo byibuze akajyamo kamwe niyo cyaba ari agakombe ariko kakajya mu gikombe cy'umwami Real de Madrid equipe yashinzwe ku bw'umwami cyangwa se equipe ifite n'ihuriye na royauté yo muri Espagne c'est vrai kuba yatwara iki gikombe byasova byibuze sezo yayo icyubahiro cyayo kuko gukomeza gutsindwa na Barcelona ibigiye kujyana kuri match y'uyu munsi iyi match y'uyu munsi abafana ba Real de Madrid nibaza ko igiye kureba mu mibare yabo kontra aba Barcelona nubwo ari igikombe cy'umwami ariko ku bikombe bitatu birimo bikirwa muri no sezo ikirimo byose ifite amahirwe yo kuba yatwara bibiri ishobora gutwara champion na Ligue des Champions umukandida uri favori birashoboka eshatu ahubwo bitatu narimo mvuga ngo muri bitatu bishoboka iyo iftemo bibiri birashoboka impamvu kuri uyu munsi Real Madrid izi neza ko irakina nka do die game n'ugusova sezo yayo mbona ko amahirwe bya kwititeguye na neza iyi kipe iri muri côté faible yakuri kuri Loki inahangaha hari kipe bakunda kuvuga ko ngiyi ifite ibibazo n'ibwitsinda ngibibazo byaje tubatwaje nibaza ko Perez Ancelotti turebe iri mu manegosiasiyo yo gukonvisinga bamwe bakinnyi bakomeye ko yabazana muri uyu mwaka ba Arnold ibiganiro biri kure bibiri close ba Saliba n'ubu ngubu imuryamyeho bucece nibaza ko kuba yakonvisinga abakinnyi no kuba yasova sezo ni ugutwara igikombe cy'umwami sino nibaza ko Ancelotti nawe kugira ngo ajye kuko fact yawe irumvikana kuko nta garanti bafite ko batwara igikombe cya shampiyona biragoye nari ngasozaho finale bafite ni iyi Ancelotti finale is a one game no kuzuza ntuze no gukompro ni metere pressurezi no gushyiraho akadomo hejuru nibaza ko Ancelotti kugira ngo ajye gutoza Samba Boys byanze bikunze ni umwe mu bakandida Margreke na Klopp bimuvuga ariko nimba uziko ashobora gusanga Samba Boys nayo zikiri gushagurika kujya mu gikombe cy'isi cy'umwaka utaha kujyamo ajyanye igikombe asubiye mu kaza mu myaka 30 adaherukamo agomba kuva i Madrid neza twibuka ko abatoza bavuye i Madrid neza barahagaruka si ubwa mbere yabahagarutse anagiye yanagaruka c'est vrai on sait jamais nibaza ko kuva ahantu neza bituma bagutekerezaho n'indi shuri twaye igikombe yaba akoze neza ahubwo icyo tugomba kureba hano hari team news David Alaba na
na Kamavinga yavuye muri lisite agomba no gusanga we n'abandi bene Eder Militao barajyayo uyu munsi kureba match gusa hanyuma Darabo ari muri Swat ikiza kirimo bagaruye Ferland ku ruhande rw'ubumoso bivuze ngo nubwo Kamavinga adahari batekereza ko azakina kuri gatatu Ferland nyiri umwanya arahari kandi by'amahire ni nabo barusha mu kugarira hanyuma abagaruyemo Kylian Mbappe mamenya ko wari umaze igihe nawe afite ibibazo by'imvune ndetse n'amakarita yagiye abona byatumaga adakina mu buryo buhoraho muri Real de Madrid. Ntekereza ko Real yagaruyemo abakinnyi babiri b'ingenzi Ferland na Mbappe. Muri Barcelona bamaze igihe badafite Robert Lewandowski bivugwa ko azamara ibyumweru bitatu ari hanze bavunikije Alejandro Balde. Na equipe nayo imaze iminsi iri gutsinda igitego kimwe nkuko bimeze kuri Real kuko nayo imaze imikino 3 ya champion itsinda igitego kimwe ku busa. Ku ikipe ya Barcelona yagaruye Ter Stegen wenyine yagaruye na Ter Stegen ariko ntekereza ko ataza kuvana mu Chelsea ni haracyari ariko ni match nanone mbona ko iri plus psychologique kuruta ukuntu yaba abakinnyi bahari mu kibuga ukuntu Barcelona Hans Flick yayigize nka equipe navuga ko iri igendera niba 11 babonetse bajya mu kibuga yitwara neza nibyo Robert Lewandowski ntahari ariko iramukinishe Ferran Torres kuri match ya Valence atsinda hat-trick match ibanza niyo kwishyura. Ntekereza ko n'abakinnyi Pedri ahari ukaba Lamine Yamal na Rafinha ufite equipe yawe bashobora kuba barivariza ariko nanone Lamine Yamal yavuze ko the business is not over yet. Urugamba rwose ni nkaho rugitangira ariko nanone nka Barcelona mutsinzi no match igatwara igikombe cya mbere igahita ijya mu mutwe yo gutekereza ko yatwara treble kuko muri champion ifite avance y'amanota 4 iramutse ikomereje aho ngaho na Champions League n'imikino 3 isigaye mamya ko yaba ari boost nziza mu mitwe y'abakinnyi b'ikipe ya Barcelona ariko batsinzwe no match mbere yuko binjira kuri match ya Inter mamya ko Hans Flick byamusaba inama zitari nke zo kugira ngo yongera boosting morale y'abakinnyi biwe. Simbona Real itakaza no gatoye hano equipe ya Real Madrid muri match 14 zitambutse ntagira atsinda adversaire ishyizemo ikinyuranyo cy'ibitego bibiri match 14 zitambutse ngo nta bitatu kimwe nta bibiri ku busa uretse izo yatakaje harimo za Arsenal zabatsinze bitatu aho yagendaga itsinda ni kimwe ni difference y'igitego kimwe cyangwa bibiri yakabiri nagiri kujya aho ngaho kandi bafite ubusatirizi twita ko ari ubwa mbere ku isi muri equipe ya Real Madrid. Mu gihe FC Barcelona bagiye guhura ni equipe imaze gutsinda mu bitego 150 kuzamura urakoze cyane 153 toute competition mu marushanwa yose. FC Barcelona irimo flying iri mu kirere barimo barashaka treble ya gatatu mu mateka yabo ya mbere ya 2008 indi ya 2015 barashaka ningi bayihanze ijisho kandi baracyabona ko bishoboka ariko ya mbere y'ibiri hari ikintu Carlo Ancelotti atekereza ko agomba guhindura pari raporo ya match ebyiri zitambutse. Match ebyiri zitambutse Carlo Ancelotti yarinye systeme yabane gutsinda za Getafe yarinye systeme yabane batatu ubwo ndavuga kuri match za FC Barcelona ebyiri zitambutse yatsinzwe mu bitego 9. Iyi systeme yabane batatu yasanze bano basore itarimo ibafavoriza yatangiye kuvuga ati sezo yanjye ngomba kuyisova kuko ngomba gusubira muri bane babiri kuko umwaka ushize w'imikino toute competition Real Madrid yatakaje match ebyiri gusa ariko ubu ngubu kuva yajya kuri no systeme kugira ngo Mbappe ajye mu kibuga viracu ruhande Mbappe atake na Rodrigo Guzace ku rundi ruhande amaze gutakaza match 12 mu marushanwa yose kandi yagiye atsindwa match zikomeye cyane match ya Arsenal FC Barcelona za Liverpool zaramukubise za AC Milan zose za AC Milan zaramukubise match 12 zose aragenda arazitakaza mu marushanwa yose. Kuri nshobora aravuga ati systeme ya bane babiri iraza kumfasha iki muri match ebyiri zitambutse FC Barcelona yagiye ndusha kudomina hagati mu kibuga ikiharira umupira cyane ku buryo ba Pedri biborohera kubona abataka babo muri gato biborohera kubona abataka babo bagacomeka amapasi anyura mu defense y'ikipe ya Real Madrid bakisanga bari vulnerable. Aravuga ati kuri inshuro FC Barcelona niba icyo kintu maze kucyubaka ko yagumana umupira hagati mu kibuga reka nyishyira aba mediateri bane nibura ngabanya ama espace ba Pedri na ba Dion na ba Dani Olmo bashobora kuboneramo abataka babo. Niyo mavuga ati ngomba gusubira kuri bane bo hagati na bane b'inyuma na babiri bataka. Kuri inshuro aravuga yuko ashobora no gufata riske umwe muri bare abatatu akavamo kugira ngo hiyongere mu mediateri uko bakora icyo bita overload kongera imbaraga nyinshi muri mediane. Pedri ntagatembereza umupira ukabyifuza ntago yubura amaso ngabone ikibuga kirangaye
barifuza compactness ihagije none akavuga ati kuri inshuro ndashaka kwifashisha Dani Ceballos atigeze akoresha muri match ebyiri zatambutse kubera ko Real Madrid muri match ebyiri zatambutse yagiye buri kintu cya control mu mukino hagati kwiharira umukino dominance kuba nayo yatembereza umupira ikagira igihe runaka cyo gutegura ibintu byayo ariko bahererekanya bakaza gutungura Barcelona akaba yitsinda igitego. Ceballos mu mikino Real Madrid imaze gukina ari mu kibuga byagaragaye ko ishobora gutera pasi nyinshi mu mukino no gukora tushe nyinshi no kwiharira umukino bakaba mu mukino runaka no bagiramo agakontorore Pedri yashoboraga kubaha ikintu babuze muri Toni Kroos. Aravuga ati Ceballos ndaza kumushyiramo nka piyo iza kunyongerera agakontorore hagati muri mediane ariko FC Barcelona nayo yatakaje Robert Lewandowski wabafashije muri match ebyiri zeruka tuvuga yagiye abafasha yagiye abafasha mu bijyanye no gukora icyo bita link up play cyangwa se guhererekanya n'abamediateri bikorohera barafinya guca mu mande birukankana ba Lamine Yamal abandi bahugira wa equipe adversaire ugira bakayitsinda ama contre attaque Real Madrid yatsinzwe ama contre attaque menshi kuri inshuro Ferran Torres we ntago ari mwiza mu cyo twita link up play ahubwo we nawe ni mwiza mu gushaka ko bamucomekira imipira ngo yirukanke nka barafinya. Real Madrid yize iki ngiki match ya Celta Vigo na Dortmund Real Madrid FC Barcelona offside trap ni kimwe mu bintu yakoresheje itsinda Real Madrid muri match ya mbere yabineze kuko yabaririje inshuro zigera kuri 12 muri match imwe muri zire ebyiri zeruka bituma Real Madrid ibitego yari irimo itsinda biyangira ariko umuvuno waragaragaye kuri match ya Celta Vigo na Dortmund aho match ebyiri zombi Barcelona yariyemo ibitego bigera kuri 6 bitatu bya Celta Vigo na bitatu bya Dortmund retour bya Sergio Girassi hat-trick z'abataka bombi ku ma equipe kuko na Grecia yatsinze hat-trick. Aravuga ati kuri inshuro iriya systeme Kylian Mbappe gira impamvu yifuza na Dani Ceballos kuruta ibindi byose arifuza ko Mbappe aza kugira umuntu ushobora gufata umupira hagati mu kibuga agafata umwanya wo gutekereza mu voma za Mbappe ntabanze kumurariza apana ibintu bihutiyeho ahubwo Mbappe banza witonde ucunga umurongo wa FC Barcelona bazamutse natwe dufatirane nk'uko Celta Vigo na Borussia Dortmund babikoze kuko FC Barcelona muri biriya bitego 6 yariye nibura 4 muri byo hafi kuri 5 ni bitego batsinzwe kubera ama contre attaque umwataga gasigarana n'abadefenseri babanyuzemo. hari ikintu cyo kureba Claude dusoza nibyo kandi ndashaka ko dusoreza kuri Liverpool nibyo rwose ino Classico tuyihorere tuzayisesengura kwa so nibaza ko tujya mu Bwongereza se twirukanke nibaza ko Liverpool byanze bikunze reka turebe Claude gutwara